wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa wo se de mokwa ye ho no kanwakoma tuyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etetewa mu wani njia misro kanwakoma to yem esanse nyankopon edi 21st clinic April say be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shen so say yewo Accra Kumasi Ichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brikun Goso Dibiso ana Dwaboso yedwuma fridjuada edi kwesi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time awie ebusiafo yenam nyina mo ase yema mo adwo na yema mo atena sibiem enfamra Sompa 106.5 FM so ewo Accra nonsia no enya aboapemu na edakwasi adabia no sene ya yo ewo dwumedie so no healing point so no ye de wapomden ho nkyerɛkyerɛ mapa ena ede ema wo every doctor fo animdifo ho ya wo free 21st clinic na yenka nche o se dwumedie esan etwa ede afa asantemantem wo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Sanso ena Techiman Sompa 106.1 FM woti yenka wo ho Nkranza eye Sompa 90.7 Techiman so yadinka ya ka ho no na yewremu ewo sunyane eye Sompa 98.9 FM Doma ene nempotem eye Sompa 101.3 FM Takwa na wuti ene ya Sompa 101.1 FM Afeita kra de Sompa 103.3 FM so wanom so agya somo ewo ho Sompa TV ena Afeita 1 TV so eyade a wonom efadwumedie ama amanfo a wonom wachichi ni pinchenye won setimi aka ensempai ebi Facebook on yedem live ewo ho eye Sompa 106.5 FM Accra anasa Sompa TV Ghana won sabekayen 21st clinic ubehu ye wo ho ewo Facebook Asiatica Research and Treatment Center so eyade a otwa live ewo dwumedie esode amawo na de koda no so no eye Sompa FM na wako YouTube Sompa TV anase bia Sompa 106.5 FM wonsa ebekayen yenko www.somponline.com na tune radio ene abefo kwan hodo ya ye faso etie radio ni nyina so wonsa timi akayen na watimi enya chefa ewo dwumedie imo ene Onyankopon asaya adom yenya Dr. Sixtus ewo fidue mu asenum 21st clinic one branch ewo Accra asenum no tantra here runabout one ne doctor panyin ya wo ho medi de wo hene re maame ekua yeboa esiama bronya obetimi afrɛ mabrewatia meje osododo na maame nko doctor nche na mema no akwaba dokumpa cho me mo akwaba meje oso na honam te sen wako na oso ohun ayefe papa ene de otwi uponso no so de watwi pa omo animu atoso kana kete sen adwan boko ansa ne yenkomo twetwe na ye bebo no pa cho pa adwatena so ene ye ne empanyin na ebe kasa na nkomo na ye ba betwetwe no me na adwadon kwa abre so ebe kase wo kan wo ya akola bone panyin so kwa wa ye panyin bone na so 21st clinic ne abre wati ade yes say yeah edi amanfo dem edi amanfo trimu dem psychologically and often so physically na ha amanfo ya setena mu ne de ye ntena se emenne a relationship a osha se kama aware a wura mu kama no ne enam asemu eda bedwasre da ye betutu ne sre ne abasa
yentimi nka ho asem ni ntino amasa asetena no agigya aye nkoso abofom awade nagu empenatwe no so a aye bisi basa body no be firewood enu ntine to da bia eye anu akeka ho kakra ma menko doctor hona misansa 21st clinic what is saying afei na obi etimon kan ne ene de di kan ya wotimon kan doc e de na obetimi aka de afa 21st clinic ho de ama na yenko yanim de metimi aka afa 21st clinic say what is sciatica din a ye na ye de sciatica e baaye ena sciatica no eye intini bia e wo sisi for to asekosi unan na eno na ye yale bia etima nyawa e ma okai umade nyina wa wo mo. Okay. And na yale bi enya a oye be ma e ma otumi su to say akwala onya 3 months pe. Anu yale bi enya a e ma woda dem a adwuma a wo se oye no ontumi nye. And na yale bi enya a it's like enije bia ani wiase biom. Na yade a etete ni papa se enya a e ma osisi eye oya e ma oto ase e twetwem e ma osere o feel some electrical shock and am pull bi a e koso honom o feel say na e titriti esanso e hyehye e ka ho say what that anema wo sa how we are na so tate say de bia no ye kan sciatica ho asem a ye na de bae eno na ye condition ye treat a yetimi treat ni ye pa do ye treat yale bia but sciatica de en na ye yale ye ho research nya ho ba nya ho je ho ba abaso body bebre en na we duro a etimi treat sciatica massage bia etimi ye ma wa na se wo kina we asifa na bia ye massage no wo ba ye soro ye honom no massage na ye ma no different kra soronko a ye ma a ye di treat sciatica enti se wa bisa 21st kuna de juma ye di wo honom ye lap ye twa scan se massage na oba be ya yetimi massage na ma na e serve edro no bibidro nko na e de adwuma e wo 21st clinic. Okay. Ansa na abusiafo ye de wono mu nchi ebetuja no ebre ko no ye de betutuja na so omuma no e 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic one sciatica expert na me de bia me se obekwa akwa nante akoto sika egu ase adaje ase bread de me pacho nanka what the fat 21st clinic nanka betimi aboa papa ye na doc ene yenkwa yanim straight up and then ye ka se de ye ka edabedwasre de ne se sexual weakness body no be firewood uti ya oya da be ka kire se unya hot sex a ebetimi aboa wo ama wuti ne kola ko we natural cure eto da bi na se o blood pressure no ekosora unya sex bi a chesa ahomeka wo mu a ebre no ase eno de abrewati ame experience aman no se obi bufu a na pesa odwojo na koma me pacho o ma no hot sex ana se ena enikade wo mu a ana se obetimi enya enigye wo mu a ohun sex bi wo ho excitement ni no ani se raw na ye kone sa mpacho unya wana excitement ni wo mu a etimi ebo papa ye ma ekame wo nerves ne down afi crampo no se wutimi ye ne dodo mu a eya ne boa ablewati amete he manyini pa sex adawro meka ho bi ene mi ankasa nso me ho a mehwe me ho so ye nti no hu mi abeka se misa manyini pa enti sa wota have sex a etimi boa ema umfie kurampo a wanya no sa medi aduana ya hu mi abeka se bia me wo be se aduasa ene aduasa me nu so bia me kɔ maduana anumu ana se meduo nu bia na me nam ho doc boy enkomo ene me na na ko otufo onya mfinhie aduo wotwe na me na adwo adonko ne korafo mienu da bia na omo ko na ho eye de bentie sansa na be ma no papa no o kire se bia wo gina ne na so ene oba bi wo ho ani kunu ko ba bi kola wo mfa no sexual weakness ya kan ye de ba dia before say the topic ebe ba bonten no na ya na conditions ana say how a omode be dan no eno na ye pese yenye den yen discuss ho na obia ye den entina onso ye den etu anamo be last 2 weeks na mama be de ni kunu ba say dog monye na ho adwuma mama monye na ho adwuma mama monye na ho adwuma mama na mi kunu menim say odwen say me ye ni nua ba me ne te ho no ma wa fa ne se ni nua ba enumere
anyumire ombeda ompese obeda na one nam ho saa obaba dem ho no kura na ntokwa a ombekọ ansa na ade achi no na enye izi na wo hwe asem na mobo na papa no okiremu a na ogina na so ye pa bet how bi na baaye okay a yale na baa no so nti yale baa no so no na yere ne nti ase o kana num sem nyina se enye se ebo apoyo na minipadua no ente se kane no ahoden no de mehwa ase ahoden wo kakra bet me wo yale we na ma me ho me be mayo no eden e ba fom a mintimi enye de engina so e bodwuma ne mawo oba no se ano so de ene obekwa abonten yes I say and then say want me boy adwuma de a ene me kwa abonten na akwakoye issue a edafie ma be ma kura adwen odwen na be ma na oni je ni nyina ne se obetimi abodwuma eyi ma oyire ni age be na wontimi yesa ade na eya homete pa eya homete nti so wabisa sexual weakness oba ne be ma omoka omodi empamu agura a anigye enchada nye den enwie peo se mon style mo hyase ebe wie no na ba ko ni anje adwuma na mo ye no but ya agura wo se nigye de no wo se ebe wie no na obi ani den yes ekoma wo ebe wie no na obi ani age but ebe wie no ba ko ni nje ida se oba no na nje adwuma na be ma no ye ma na se be ma no na nje se ka sexual weakness a eya na be ma no e de so bo no bo ma se me na mi kuna ya mere ozo so ya be gro ozo I said for chie sexual weakness so e cover ye nyina ma ene mema so wo sexual weakness be ya na ye mema de no na ya na ye ta hu ni mo chen ye ma no be ma no be bri na no e wo sexual weakness na se ka sexual weakness a mostly no a psychological issue okay and a physical problems okay na physical problems say yale a ebo yale wo ni padua mu e ma wontimi nye den enye adwuma okay and I sound was psychological ones a ntokwa kitenkete a wona wo yere eko okay o de check say we a wo hia odofo foforo a otimi one ne etimi adwuma one ne otimi bo adwuma ma na ni age na all of the sudden no baako etwetwe no ho baako empese obeye na baako force no ho nti ema ne ma nkoye insan say ntokwa na ekoso wo muntem no cases a obi a case na yonko say etemdie ene tete kasabone any bad communications a ekoso wo muntem no ema connection no eni ho ema sa emotional connection no eni ho nti ohun oyere na like akono bia ni ho a obedi dan obetimi ade akọ oyere no ho oba no so akono na nka owo mane kunu no etiko atenka na nka owo mane kunu no sa atenka no etiko that is the psychological part okay nsansa atete kasabone bia mo exchange words bia enye na wokra no manum ho ameye den be wale oba bi ka kire ne kunu se accident ye see yenka amanfo yaw helicopter ye koteto adanse mpotem wo ya nkofo bi omoye security personnel wo kire se wo monso ta use helicopter e de call trip pa nti e ba sa no enya effect on so aye so traumatized say ne yire kura kasa ne ho a wo mfini ma ama discussion bi a wo maye ne dada afe be ma na take ni decision say chenchina che ye ka se be we but masasa ma adwen ama ba ne se ne kasa bi o kama ninti no ama na tenke nyina ate ko be ma ne ba ne ho a on fili se ana oni ne ye bibi kura on fili bi enti dia wo kana ye no kure yes psychologically no na make an emotional connection bi wo no obi wo no humpe na wo atenka masa nipa no nti woni ne wo sa yonkofa na na se wo wale nipa na na se mo wo ntwempena mpo na na wo do no na like tembia ne nkomo a mo di ne ye komo a eye nigye edi nigye bana se mo kona mo ka se mo koye bibia etimi koye kama be se ye nkomo bone eye temdie ene cases enome ensema aduabone ensem bia wo kan bia emfa kwan bi so enye no eno no eputu bi off ema na adwen efiro so kura ema ohun bi a na ne yema hye no se ne yem hye no pe a eno ano no atenka no etiko enti se afi na wa bi o television ana se o di o station de to Sompa na atara wana de ya kana se wo de na
eye psychological problem no eye adwendwum problem no emotional disconnection na e koso wo ne wo yire ntem no ana say relationship bia wo bia no kona ko hu counselor okay na nipa na on counsel wo e wo mo wale mu say wo de na physical one na Fabra 21st clinic okay. na yemboa wo na say yale e na ma opem agro enkoyie ebi ni chronic conditions ebi wo ha wo hypertension ema obemasam enkoyie ebi ni wo diabetes ema obemasam enkoyie ebi ni wo infection ema obemasam enkoyie ebi ni wo nerve problem ema obemasam enkoyie ebi ni wo odiane didie enye ema obemasam no so enkoyie no ni nyina na bi wo ha lifestyle bi a ono wankasa no ye no asense odi o twetwe obema na so yo ba so a o de nsa wo wase na say o de do sex toys e de ye e ma watenka ne nyina te kwa a oni nkondo bema bia na say o kondo ba bia no say o de bedan ye de a ye betimi aboa o okay be say aye adwem problem de a say de wa meka no say entokwa eduabo ne enema bia e koso e ma woni wo yire ntem woni okunu ntem a wo hu na wo yem hyewa e ma obema entimi gina bia mo kai adi wo honom se yemfa na se me no wanya ntokwa na me ka me bo dua so abomedua me hu pe me yembe hye me se be ma no enseche we se nyame abo enseche we se adwen ne yakoma eni moja na ema ye be ma etimi gina okay before me se ohunya hu nipa ne pe na adwen ne click se me nyambe ye we a na akoma no start se bo moja towards obema no na obema no entini mu na moja ne nam be ma ne nyina so entini eno ne yemhye enko no na yem nya hye pe etiko akoma no moja na ekọ ho nyina no besa akoba na aka kire be ma ne se mebo odua keke kolampo no a obi o ba na enna ma be ma bi ho no ma ne be ma etimi so ale okọ ne ba no ho ye ready se obekọ ba no ho na adwo chese bibita akire eno no sa no enye yale o bet aya adwen no na saa be ma no opie abontina okonya oba afoforo a oye adwuma kama pepepe be oba fie a na yere no one ne ntimi nye saa adwuma no esa say psychological no onya ho yere ne pe na adwen no akoma na eden ana say ne yema hye no ana waka asem ye obi a kire ne pen no yere no osa suru kura say ne yere bi obokọ no obi ho a osa suru ebi ho ofele so what you say enti eni kwa say o ka say mbone e fa yere ho na so exchange bad words na mu san kokọ di sa agro no enkoye oba no kura no na semfo onya atenka ne ma se de wanka banya atenka bi manase afọ a be ready say one ne kunu be bibi no na semfo abe dry enti wo mse na ne kunu e force say obetimi aden akọ with that dry na se na aye dry na amfo na semfo but under normal circumstance na was oni oba ne di agro kakra na sefo ansa na e bia wakọ ne ho yes but we say na because bibi si kwan aye how di ama na adwen ni ntino atenka no e ma ne ho ntimi emfo kola ansa na wakọ ne ho insan say niema bi enkoyie odo na be ma oba na wode wo ma be ma no eni ho biem sa emotional connection na nka wo say onya sa tema bi ana onya sa feelings onya odo bi ana atenka bi de ma oba ne nchi ana nka na ni agi ebetime financial issue ebetime family issue ebetime bibia ebi ho kra na djuma asem na adwen e wona djuma mu chen na yire na adwen e da na djuma mu chen ni kunu enti e basa na wa adwen wa free wo kunu kra mfa na nyehwe anaso wo yire no mfa na nyehwe enti tembia no wa adwen e da djuma no so enti once tembia wa adwen e da djuma no so no wo kọ no enye ne je bi na wo de kọ unya ha kola mpo wa adwuma mu so so asa one prepare ho ansa na wo kọ enti eno sa no enkoyie enti wo sa problem na kona ko counselor but ade a ebe cancel be ebe kan ho asan bebre physical ones a obetimi dia ba 21st clinic obetimi ade akọ hospital bia ma treat no eno ho asan na ebe kan titire wa ha so the medical cancer diabetes one cause of medical condition etimi ema or sexual weakness ema obemasam ema oyo okura yo oba no enkoyie no ene se o sugar problem a eya na omoja no take kakra ba na ma sugar ne doso e wo moja no mu it is a sugar ne doso wo moja no mu a na wo ye be ma na obema no sole a intini nkitwa na ewo obema no ho anka wo se ni nyina atimi feel moja no atrisi no entimi feel moja capillaries ni nya moja
the major artery na wo hono de be fa moja enti wo hu se obema na asole but ahonde anka ebetimi e de penetrate no ana se betimi de akotokuro mu no ahonde enim enti wo hu se apagya mom but ahonde bia den enim ho ebetimi apagya na aside den afole because moja no entimi nko. Okay. Enti omo sa na obi se obi wo hono ma na one nam na oto eduro enom just want say eduro we eye ma eduro na wakoto bi enti obeto eduro na nom ebe bo ma watu ye adwuma ne be kai se ochina wanhwe a obe ma na betimi atofo mu ayentimi nye den sorry biom enti mo se no se wo obi a onim se wo diabetes and also ta hu sa how we a to americana blood 21st to americana call hospital bia be ho na kona koye check we check ni we na ka se wo sugar problem a o me solution obetimi anase moa obetimi dia boa e ma obemasam ekoyie anase o we oba no obetimi ona obema betimi aye bibi no ene se obetreat e ma o sugar level no e ma normal eba normal ena fe de so moja etimi e den edifo sane yie okay se moja na edifo sane ya eno nso e ya de a ebetimi ma moja obemasam no enko ebi no so heart problem ebi ho anakoma o akoma yale wo akoma yale nso a akoma no eni ahode abetimi abomoja ama na eden akokoduru be ma ho na de ene se nyame abo nipadua nse chewe se ohwe ye nipadua na amu ekwabi ho no ma ehia moja chen other body parts ya dwen number 1 okay your kidneys your liver ehia moja pa we no se koba se omoja extra kra na nyame oye nseche we se ebe ma akoma ne bomoja kakra na aka no mom e ma ne ko adwen okay e ma bi ko akoma obrebo no ho e ma bi ko ohrawa no ho okay then osa okay nti se moja timi ko hode a ene obe ya alive into other part of body no eno no de ho hia nti wo akoma yale a na akoma ne bo na moja na nya enafa moja ne mo be ko wadwen e be ko obrebo e be ko we na obe masam ne de ho de nyame e be da nchen kakra okay na we no enya moja nti eno so ye one thing na o heart problem a e ma obe masam entimi nye den enkoyie okay so we obi a one nerve issue enti mo nya ye preaching the bia no ye wo ye nerve no say o hwe screen so a S1 S2 S3 S4 ni nyina no 5 but me no was here woman na connected to your sciatic nerve okay na sciatic nerve honom no say ukonya sciatic problem a instance say you connected no the S2 S3 S5 no and na e control your sexual issues say obema say ebe koyie enam sa nerve na connected through your sciatic nerve no e call S1 e sacral 1 sacral 2 sacral 3 no especially sacral 2 3 4 no e hona etimi eden e control your sexual e ma ebe ma so e hona it said the eba form no good enti say wa adwen e ko say ohun wo yire na wa okondo say obeye bibia adwen enya si super enam sa nerve no so ebe ma akoma no e bo moja na etimi fa intini mu etimi eden e ma moja intini na emienu ka say we de de kire osisi ya no de ohun sisi ya de se nerve no de da Sompa TV na se ko Facebook a Sompa TV Ghana na Sompa 106.5 FM Accra ye de mfonyi na to so ade doctor sa nerve na e da so no we e ya de a se like electrical wire okay e the information na nam okay enti once a wa dwen a click say obeye bibi no information no be fa ho no akọ be ma no ho okay e be fa ho ko be ma no ho e be ma o prostate e produce prostatic fluid any SCC o hwe an o testicles no say be ya betima release eye preparation say be ya o kodru o ya ahoboa de amount o start juma na e betima eden o betima release o betima ejaculate o betima pick nso afrim okay aha enti sa honom no say ko ba say problem aba nerve no ho a sa juma no nyina no enna otuma obi ho bi ho ba ntam ana say obi wo ho na otumi ya na ne ho nya den emma obaya ma ne ho mma nti ye wie anom ye hu sexual weakness e be ka nema bia emma nema bia wo hu a e be kire say wo sexual weakness be person oti ase say conditions bi wo ho no ma onya emma sexual weakness ma obe masam enkoye and say diabetes hypertension cardiovascular diseases yes and sciatica hormonal imbalances so betimi yes you were male sex hormone and I were female sex hormone. Sure. So we male now male sex hormone not drop here. Testosterone. So I no drop here. And ma obema sam
enko yie okay entimi ma be ma say erection no ene atenka bia anka wonya wo so de oba ho adwuma no sa atenka no emma ena afa de so oye oba nso a estrogen estrogen hormone sa estrogen no ena ma watenka okay na sa estrogen drop pepe onya atenka okay wase mfo okay tambia no wase be dry ena ma obi hono ma na oso me ne be ma hie kakra bi na ma se den ana dry ne ma ne mi sem de ma seche yes enye wase na echi o estrogen level ne drop here etimi yes ade ema wase no dry ana age eka ho onyine ko anim na sa estrogen level no drop ko form especially ben o kodru maybe 40 45 50 ko na o ben o menopause ana se o kodru menopause stage na ema estrogen no drop into no drop here ema tambia no wase den aye dry and for easy to say na obi a wo below 30 years na estrogen level na wo high e be ma de no kana kakra na se na adwen ko na anase for na wase afo eno ne boa ma sex ne ko smooth yes enti say sa estrogen level ne drop here that means sex na nya de be ko smooth de ama na ya na nko for pepe cream ne essential oil ne gel ya mo de be lubricant na we use no yes enti ohun sa niam na ade a hormonal imbalances niam ebetimi ama sexual weakness no den eba ma di kan age se ko enim no sex no ade a ewo expiring date sex was expiring date yes oh wow really especially ma sheda ni sa pro ma de bibi ana mo sugu maso se ma de me tro ano na nsan ya da Essential for where be bremo has said no more koshia mpanyinfo bi speaker of parliament Yera Abambaben eba be kasa I was say enjoy yourself whilst you are still young yes and okresa there na say onyine duru 45 years e ko na America na oben o menstrual way na menopausal age na watenka ma enemu sem no ena estrogen na meka ho asem no eno no drop ya ema wadwen kra nkoho se wadwen ko kra na se be ma ba ho no be ye bibia wase dry aye wese ono o ye bia o proud e ho no be dry nti de ono no be ye bia no o proud nti from 840 years e ko no o sex drive no eye o sexual desire eye o libido eye atenka bia e wo se onyama sex no e fole doc wanya dru hasen de we de nka be kwa akire nso mame famra na eyi ano se eba sa se oba se aye wese se na se awo na se ntamfo a emema no binum ade a mi se mempemichi emema no binum use enteso na ode ye oba se otimi na ode ye ne be na ode fa oba sa de no ya na se enye na enye so ade na ema no how be ne frechire ba enye enteso na ode gum no se o ka ye previous talk show na ye na e kire se enteso no normal to your mouth your more bi your numu a normal to your mouth but e kwa wase na e more problem dangerous betimi ma infection aba enti eno no sa no enye safe yes obetimi ma oba na infection obetimi ma oba na nya infection enti eno sa no say nipa no ye dry a eno no say either so obeja no na at least na game na over na game na over no Sarfo akwaya na no wabonka no be ka se ana se kwan bia so a obetimi apek yibi kwan bia so obetimi afa na why na stimulating na adwen ba ho a be che na be che bet enu ti aya na mama bebre na aka se be ma enya ade no enkuto nkofo yisu nkuto eye ebi mu no enkuto because nkofo yizi ni wo fie yes enkuto ye yisu lubricant okay enkuto na lubricant obetimi ayisu okay yes enanea obetimi ayisu ti mu amu yisu ntaso no munya wakote nkuto a ada na odi abe follow be ma ho na odi akode eno no sa no nya that bia nane no obetimi ayisu sem nkuto dia wote krampo na oposa won sa no kakra bi obetimi anane as a gel okay obetimi ade ayisu okay mu amu yisu ntaso no munya wo share nana kwa ukof obe nyamma nyina ne pesa but eya na mema no bia munyai onni nkwa ayisika de kwoto ya lubricant ni bia monfa nkuto de ne bo of am sana se ne bo aye de kora na ayi konkumu de nketo no tensi de su benya bi ebi de nteso ya ne putima ne bi of enye
Doko to asoma so ye to aso na me say sexual weakness no dia na kire say obi a sexually weak na ye wo wi afre libido no okay ateko sexual desire no drop it say the way anka wo komedo say woni be ma be ye bibi say wo komedo say woni oba be ye bibi no saa de no eyira okay enti say wo ye be ma wo ye oba na unya atenka bia ma be ma unya atenka bia emma oba say why sexually no why weak why weak na enam nyama ba ko miene bi ntina ma obi any desire emma be ma anaso bi ne kon dokwa say woni be ma be hia woni atenka no number 1 wo ye oba ebi wo hono ma yare pinida say o kai say sa rape na sa emona to no na to na onya ya na emma na adwen efri sa we no so enti amane nya ani atenka bia anya den emma bema okay ebi on so a o ye oba so a lifestyle bia wa adopt maybe wo your ba na wono yonko ba lesbianism and so tie you so sex toys no de wo ho a e ma wa dwen enko sex no ho ana oba ono nko ase oni obi a nyes one no yonko ba nyes ad but e ma dodo na ankasa timi posa wo mo ho e wa abla wo mo de wo pema na na yes ani manya eno no sa no etimi put you off e ma o tinka no get desire for men cry good or same thing as oba no oba oya sex ache yes I know your question now obi bisa say what na say for 1 year now have sex effect na den okay so oya oba effect how banya na say atenka no ebeti akọ insan say o say oba na wo inside clitoris no and say wo pimo no yes okay say stimulation enko so e wo ho no ma aya na reduce in size stimulation ene de wa hin say tembia be ma be ba ho na one ne ye bibia etimi sole gina okay erect solid ebebrem oba pim no yes ebebrem enti say oyo obi na order have sex na sa de na ebrem a ne size no etiko form eye ketwa ebefon na afede nso ma olibi or estrogen na eye hormone wo body mu no sa estrogen level no so no drop it enti drop a ma onya atenka ma atenka no etiko na eye effect a oyo oba na otena se for so many years na wo have sex a challenges a obanya na say obanya clitoral atrophy there's sometimes for atrophy okay organ atrophy okay ebe sa clitoral na so bete ebe reduce in size as anya be ma nkwa say me be ma afon be ma so ti be ma shrink no e ma no so pim no so no anomo clitoris no so no yes it me shrink e bi so ti me so te yes oh okay ebiniso chronic infection we obi a battle infection for so many years ema enso kumo tenka no ensa enam nsan ya le wo diabetes gonorrhea syphilis chlamydia okay herpes ni nyina ye sexually transmitted infection and HIV AIDS ni nyina ye infection so wonya sa infection now fight for so long and I say just ordinary urinary tract infection over a longer period of time white bi honuma onya white so onya white na time bia no wase efo sam bia hu se wase fo na nsuo gu ene saa ne mane nyina no nkabone bia eba nyina no yade a ema watenka no ete kokora ma one be ma kora no enhyeda nya yi okay be ma so ade a etima be ma so atenka so etimiti ko enso e rape ense me ma so e rape be ma so yes enti be ma so ya de pinida ni bi ja no ne ba ba wanya 12 years 11-12 years odni ko ja ni nua kuma no sori ano ne akwala keto na wanya 12 years no have sex yes also cancer so obeku no necessary na wa abroad na wode na ja ne se won hwe no na sa adwuma wode o repi akwala ne saa nti sa akwala sa be akwala be ma no onyina ono so timi encounter sa problem ni bi atenka na awo so wo ma oba no ebetimi ateko emema omutwetwe omokote ema omo ho ba enso timi ma ne kondo se one oba be den ebeshia and infection also the same thing your man member nyina say oh obi enso gonorrhea for so long syphilis rakun for so long any form of sexually transmitted infection bia eba so ndam sa yale bia eba so akon enkoda no eno no kumotenka no okay to america na bra na yenhwe
na 21st clinic you bet treat infection ma you treat infection ma there omanya atenka na wa atimi eden aye adwuma ne yie enti emema no bi so ho no ma se de wa meka no entokwa nkidinkidi ne ma bi e koso ema odo na wo ma nipa no stress crown to me yes that kind of stress no and psychological trauma depression nipa ne fam loss of loved one bi ebi wo no ma wa wale na yere film ya boyfriend film ya enti ama oni atenka bi ama any other person and obi so ho no ma awaljaye wale me ka say 2 years ago obi se wajai ona ne kunu ajai wa san ko wale foforo na be ma no ba no ho a ohun se be ma ye bibi ma na because na adwen da so wo ne kunu dada na waja na onya obesan kobet enye yi enti nipa na wa be wale no ona ne de bia ntokwa because odo na wo ma ni kunu foforo dada no ente se we se dada no still na no opedada no na mom abehu obu fufuro na nipa fufuro abehu no still na adwen sa connection no emotional connection ni bibia no eni ho odo ne nim enti be ma ne ba no ho a ohun se be ma ne nya ne bibi enti ya wanti na ebetimi ma awaljaye loss of loved one ebetimi ma ana se the way relationship bia okom atete bia okom no etimi ma atenka no a wo se wo ma oba no etiko okay now you erectile dysfunction common mema okay say obema entimi ensole engina and a medical explain say we will be our hypertension or you be our diabetes or you be our heart problem ma obema sam untimi entimi ensole engina ma honde no eni ho especially diabetes titru ma obema na timi swale bet ahonde ni ma ebetimi den akotokro biam okay so we will be our infection no we keep muscle no yes for a longer period of time more na ewo inside the no a we keep muscle e ma obema sem no so no sometimes kwa ye kura oti pain oti yaw pain no say one sign of sexual weakness sign of a sexual weakness okay feeling pains yes. During sex yes ye be ba ho okay but for now no me purchase infection o ye obi a one infection e ma obema no gina so ye because infection ntimi didi mu akọ wo moja ne mu nti betimi affect o blood vessels no ema obema no se de we anka wo say gina no ntimi gina okay obi a owo yele bi say sickle cell sickle cell okay na sickle cell no ade a o cell no o red blood cells no say nti se red blood cells no say ya se de we me kira sickle akwa na okay akoma ne bo a entimi nya den enfa moja ne nko etimi kokko block ntini baabi ema moja ne nya den entimi nko be ma ne ho okay nti sa weakness no ebetimi aden oni be ma ntimi sole ebi on so a the same sickle cell person no ne be ma ntimi sole a abra entimi mba fom okay yes ebi o ha bi brese ebe sole obetimi abra esa sole so na moja ne konso a afi de entimi sa na chi enye den se de wanka wa have sex awie anase wa release awie anka wo se obema na adwo no ne de na enjo be gina so saa for hours na nipa no eti yaw na wo tientie mo ye ne ya yes and also ho no part of sexual weakness okay yes bema wo ne oba hie awie na ne bema da so gina so eno so ye sexual weakness like 2-3 hours na egina so entimi mba fom na me say eno no ye omo amwo yale bi aye fresh sickle cell anemia sickle cell disease so wo sickle cell disease na na utanya sa hawo no na say doc ebitimi ba ne aka say be so obi na ato na duro no enye sa wo ko mu na nipa no wo red blood cell issue wow na man be man no esole a entimi engine entimi emba form and I say entimi ensole kura yes ebi on so a say the one can psychological problem intino wa hu yire and I say kasabone bia one na yire ewo mu ntem no and I say mo setena no enye de nti obema na entimi ensole wa dwen enkle kukura akose one ne be bibi okay before say be adwen na initiate adwen na shase adwen na start ye bibia e na be dikan ehu ade na be dikan de ema nya atenka no ena ma edi kan yeden start my instruction ema akoma no ebo moja ekobem oba na ebema no obema no obema odia no enti se adwen na angina here ana se adwen no the odwen no different for we ni dia ene entimi nyeden ema obema na ensole angina ho yes then your pain yaw honso komama oba bi ho no ma one bema have sex na oti ya oti pain dyspareunia say yes dyspareunia sa dyspareunia no
eye ade ata ha ma bebre na ebi mu na su na mu su no during sex no ebi ho ye real say eye ne ye ntina wo su sometimes we be no better no so I can say bia wo yero be some ho question say ade a enye kura ba ne say eye oya na say what dey say kura ewu aye yo asemo doctor so be say asemo ade no nye kuro enti e ba ne say na eye a wo su say ede na ye oya yes enti sa yaw na wote no sexual weakness eni kwan say oba bia te yaw abra empam agro ekoso se foreplay na anko yie se de wa oni oba be ma be gro wo pan so ansa na penetration aba ansa na be ma na de ne tadua na ahye mu no se anko yie a e ma wo ye dry nti ye dry na of force ne ho se kwan bia so no ne be ma na be komu a by the time be kwa wie no obanya cut e bete okay because honom no chia ase ayetitire ase achichere anu ase anu achichere nti force na ebie by force a abra nsuo bi anase sai nsuo na ma honom na efo no honom amfo na force na ekwa a obete se nipa na den na se bete ba bi bete nti honom te a obete yaw okay edi a etimi ma pain no bi eba ne se obi honom a owo infection okay mo wan so adidi na wona se ama na se no kuro nti ano sa na wona ne hia obenya obete yaw rashes etimi gu na se was syphilis ne we other herpes etimi man some kan blisters bia wona se wona ne hia ote yaw okay ebi o ho a ne ye obi bia efre uterine prolapse sa uterine prolapse no wa wode a abafom wa wode no se de we aye no atia bafom ababa betete wase anu honom no wode onsa kura sha otumi wode onsa hye wase a otumi onsa tumi ka enkwa chirembo onsa ka wode yes enti abasa na be ma no de ne tadwane ba owo we no awode na no abasa nso ebe ye wo ya and sometimes no on bad sex positions so etimi ma pain eba ma yete yaw sa dog na amoka no dog na amoka amafo ema ni je ho pa ema no bi nso ni je ho well ade a ema sexual pressure ni a bet wo ba no I mean can some of the practices no and our sexual positions no enye for ye blacks say we ye black now be yes dinner dia e also check if you dey no size any ne tenten o size no any ne tenten insan say white no and I say emrofo no omo de no extra omo me mesusa into open deep penetration say o ye obi a obe masra na open deep penetration a o say koyi a na do oba na butu kwa na o de rade o ma na butu ene de betimi anya o betimi anya full penetration a betimi akọ akire okay be say o de no Nigerian for be say o mo se bola o de re to say mensan ya yirima eso wa na uma obi ba ya abutu ho na o de apia na wode o pia no ekokoka awode no okay and at that point we say the wa oba ne butu no oni control over say obetimi aden age no ho nti eno sa no obewie no na what ya obeti pain okay e ma no say ya na e omude obeti pain at the end no part of sexual weakness nti basa na next time no nipa ne ba no ho a na o tutu na o dwane because ade no esun e na sanso wa e ma bi won so no ana ope akwakotra level a wo say den limit a wo say ko na akwakotra ho nti akwakotra ho no na ekwa na akwakopem ekopempem a wode na no a we wie akire no na inflammation e be ba ho ebi ho kra timi tra say betimi awura a wode no mu yes because I wode to kro ho no nti say kwa na still na ewa ebi ho ne obi bi mu de wa yie ebi mu de wa yie nti o try sa na o ya na oja ho a obepra nipa no adoksa ne be ma no so korampo na betimi ewura wode ni say ano no ne ti no be try say to kro na ewura a wode ni mu no e be try say e betimi a enko ho ho no to kro no sha okay nti e force no ho a e na obepra nipa no okay yes ebi also a bleeding moja tu yes oni be ma be hia bi pe na moja eden etunu okay yes e can sexual weakness ho say that make no enye mema nkwa na sexual weakness ho emma obi bebre emma obi yes and a dryness say be ma ne oba be hia na wase ayeden awe no so bi anim
and so be anya den lubricate wase emma wase na den aye dry sexual weakness emma okay yes emma no so so me di kan erectile dysfunction no so no ebi ho so a enam infection we mu so a owonti no oye kakra so a ote yaw ote pain e wo ne be ma ne mo during the sex and that's even before ne be ma no so le gina kura ote yaw insan say or infection emma ne kuro ana say ne inside no ekuro den ababetum okay na fedin so obi a wa twetwe ne be ma o de ne sa twetwe ne be ma ne sa ma intini ni nyina no inflammation abegina ho inteno sa nso no ne be ma no gina beti yaw so le gina ho a enipa no beti yaw sexual weakness abetimi ade ehu doc yebra no yakọ na mebia homa ne ntem boso kakra bi mayen eya na ade we say here pa aphrodisiacs your lifestyle be been to say ye nuane mu ya anom de mu ya etimide sexual weakness e de brain insanom ene sa hard substances am for so ebi no say glass can red ho asem ene ewi because obo ane de no sorry kakra yes no akofa sa ndro no say obegina so pa obi a kire no say ahaban no wo de haban eye na otwina as we see a ema wa honden ema otimi bo adwuma okay ana say sa eduro no eye tramadol no onuma ema otimi bo adwuma ana say alcohol na ye kire oni bi fa we fra wo de fra wo be bo adwuma ni nyina no wo be bo adwuma sa ada no bet kai akire wo susanso wo ni padua mu okay o lifestyle mu no a wo choose sa say wo be ye sa nema na ema otimi bo adwuma no ana say eduro bi wo no ma onum before say ono ba be hia na wakọ pedro bia no na obema na sore gina ho bawe na otumi de ye adwuma kai say da achi no ebetimi atofo mu a entimi nya dan en sore biom okay isan say alcohol anyway mu nyina no eye susu awosusanso emma ye circulatory cardiovascular system no okay emma intinim no moja etimi ma intinim mu ye den intentinu mu ye den na moja entimi nya den ende afusa ne ye nti eno no ebetim mo heart problem so nti onya heart problem a ema obemasem ene obemasem reden ebekofom ye duane didi nso wo obi a odidi basabasa na o put on a lot of weight obese or put on necessary weight eno nso no ema honden nso no ete honden no so ase bema bi ho obitimi ye kese ama ne yefunu na ne bema na ba kwaye tutu abi se na ya asinya nti eno sa no ebet untimi nya den enya adwuma okay so one didi ye nso na ahonden eni onipa dwa mu ana se one nourishing system ye nso a sexually no untimi perform ye because onya enough sperms a obetimi den a produce na waye eka sexual weakness so no ebi ono ma oni oba timi da na ne ho mba ne ho mbada orgasm sa orgasm ya de a be ma bebre na enrichi me ma so be ma de ebi timi kobet oba wie na ose o oni be oba na da ne ho mbada ai wo ho se oni na oba da 1 hour 2 hours 3 hours ne ho nsane no kokra ne ho nsane no omo sa no na me che se omo didi enya obetimi onidi enya oni oba beda bet onya insan say oni sperms no okay sperms anyhow ebi on so ani de etimi ba but I say na chi ekọ ne jonso twa ne mu urinary bladder okay yes retrograde ejaculation etimi sana chi ye den ekọ ho okay yes but with the orgasm site no ma bebre na no oni be ma da na o say like ne ho ama nti sanema no part of sexual weakness okay. So oba be ma beda wanya orgasm sexually no why a week okay why a week I was say oba bia no woni be ma da ohutimi eden eba nti se ho aba just sexually no why a week just ba ho anya na djuma yi ida say be ma na anya no ho na anya na djuma yi e ma wanya orgasm no ana say problem no every one kasa ewo baby wa krampa be man be posana dosana tim no da ho onka na ho oni atinka ne libido no krampo atekọ oni bi enti ni nyina ya sexual weakness ni na ka weakness
a man be so wanted as a man be a sexual weakness and then they what yes okay as a man kwan and I remember and wejuma and I can say weakness there na it's my mema na on na onya de but a man also e will be okay okay doc how to combat sexual weakness and no meaning say next week me papa Dr. Yisi Farmer ye besa ba betina so and topic we me won sempia me bisa wom ye nwie aka ye bre no so kakra bi nti ye mpese ye be rush na ye twetwa nsem so ntientia na oba nso so a the following week be mu no ye behwe ne ye sa do ba betina asenum na ye wo se ye kama no kosie ne yetimi awie ma ye nko ye ahoma no so question bi a opebia mpa cho bisa o ye be ma o ye nipa ya akasa doc ade aba kwa ya na ni die ya ene bema ni tedue mu emre se woni no di mpamu agura ne mpam agudi ya e basa wonya enjoyment and I say excitement bia wo energy bia ni enjoyment bia ni manu an say your friend 0260 196064 0260 196064 and a 0260 196065 0260 196065 Henry Goka ene eye kekili inim se mabom din na anti admi ne mamu ene momo se program mo ni je ho papa Mrs Goka ne ma yo yedamo ase ma me hwe se menya we ya me pa cho good evening udi baby akase frame me dofo. Good evening, Mikasefi Okanche Mase. I ain't here, Midofo. Mikasa, the question can say, Doctor, you're not to pray or say, let me be over by an home saneno. Let's see the Anitiano, and then at the end of dear. I have a man or yan of the saneno, but don't question me, that's it. Yemfa we say Mrs. Hello, good evening, Patrol di baby akasa free. Ono so free so kafra. Ma me hwe se menya we ya. Me Patrol di baby akasa free me dofo. Me dofo gina so di baby akasa free. Achoba ya dum wa fidie na na twe ho free ho nyesa ye ntimi nkasa ma memfa we say pacho good evening o di baby akasa free too bad 0260196064 0260196064 and a 0260196065 ma memfa we say me pacho good evening odin baby afrefre pacho fa mo kwa mkase takwade takrade pacho ma yentel me pacho pacho na infection pacho ma o phone ne me wa no na eda no ho kakra bi ma ya say why ni mo kasa no twetwese ne yente won kan ye why infection ne na ma ba ma swate na do bi na wajuma me do phone pacho wo tie nka pacho mi tonka ba wo kasa ne twetwese ye pese ye te won kan ye na doctor ye no man pacho sa bra bi ma ye Debbie. Sabra be my me pacho. Ye pese eti on so yento nkan ye. Pacho good evening odin baby afrefre. Odin baby akasa free. Wadaroma tro ho frefre de no ho ma ye na yente won kan ye. Wa o ma ye feedback wa Hawaii. Hello, Midolfo di baby akasa free. pacho hello Papa pacho daroma ye tie odi ni baby akasa free. pacho me dindi Abubakar Sede pacho na kasaki obi
with the abu make a free obey the question the question about one doctor said Bema no one said Bema I said Bema what to throw party say do baby na unto me good ma you do be a woman Mate bema otwetwe ne bema duru baby na se ne bema na nya adwuma o se aduru bi e wo ho ana ma yenhwe na yenfa we say me pacho good evening udin baby akasa free Acha no get the free kwana my entie wa me do pacho okase ben man sala fia na change kino Monsieur me problem na sa no no wo he fam pacho Allez pacho okasa free fa Acha no get free kwana za wadaro ma we de e maye ndi no ayi afidie so GN Bank dan dada no mo children's park won unim ho okay fidie ninti yenya yi wa hase no but nyame ya adom a wo china konkranza ho na children's park in Chokani GN Bank dan ni mo no 21st clinic your headquarters ne ho kona empanyimfo ne won twetwen komo wai ne mo ntimi mo a wai Shese yensa beka we ya hello good evening pacho di baby akasa free Hello. My why? Hello. Me pacho di baby akasa free. Me pacho, your friend me ma was. You can say free or yes so. Mommy. Hello. Oba pacho ye tie wa me do. Me pacho your friend me ma was. Me can say free or I don't say yes so. Mama dia mutete na yet see. Me pacho dia mutete ye nyina yet see o. Na a quiet person ye the first way you say yasi. I read a master yasi. Is you abba. Why do you fear best amedo? I read a master yasi. Is you abba. Yeah, otie ne ho ni nsuo na we ansa enuane ene sa idi nyina no ye be koso next time ye be share Sunday ye be ye nhia the following week no eno so ye be ka ho asem enti na ya kase ye ka ebre na tia ye enti na ya nkɔ ho no ma me hwɛ se mefa we ya me pa cho di baby akase free me ka se free Papa my entie wa ye tie o. Me de mesade. Me ni ba wu ni ba me ni ebu fodu. Mesade me ye no ma pa antia na audio no ma na send me. Bye. Wu ni ba bu fodu. Mesade. Kana me ka sei. Ma make sure no ma nti mi sro na audio no ma na send me why. Sabe ya musume hu number ya o do no baba mami why ene asemu yi mama nhwe na mate mi wi amehwe me pa cho di baby akasa frɛ me do hello me do phone pa cho di baby akasa frɛ the pastor good evening we can free konum pastor can free konum o kasa ne wo fom ma yentie o le pastor le kasa firi konum prof ya te won ka ma yentie o le pastor the doctor kan nyina de no kurba me say me ni sinto mu say ya kan say me partner bi wona me ka say about sex our love no say enye love enye sex en kwa ne say love na me say ya balance ho na say e dem de do the sex our love le pastor ma je mama je nchire no
Mate ma yada wase ana de ya asem ma menhwa ade wa hase no Monfa course ni nyina fa ase ma me lines we say nene ai bobi abegina so ma menfa no. Hello mpacho, good evening odin baby akasa free. Body meeting the atar kase free bituja. Le patere ye le show man to go me pa cho sabra biem. I get the children the show and I get the because of the spirit Oh, here for Mr. Me pa cho wa here for. So what do you so I don't know what here for. Kugufu. Mo friend nyina mo nyai we said the frɛ. Mo friend 0540 mame. Na doctors ne de ne mo nkasa straight up. I say me so my doctor keto abanyam na me ne mo bekasa. 0540 311 311 0540 311 311. Doc obi se watwetwe ne be ma pen na se aye keto na ana se mo adwuma ye na opese wasaya ebetimi edro treatment or 21st clinic clinic na ye hwehwe mo na ye labs na hwehwe infection ye e wo hono ana se ebi ho anya just hwehwe no nko a infection e wo hono wanya infection pen okay na onya infection na ema mo no edidi nutrient na anka e wo se nourish obema no mo no so edibi okay enti nya nourishment ye enti no so ema na sote enti wo sa hawo na oba e be hwehwe mu se atwetwe na watwetwe ana se wo sugar ana se health problem bia wo bia ema obemasam enkoye sciatica yale bia onya ema obemasam enkoye oye oba kura ema otenka no etiko akiri okay enti omo wo sciatica nyina no ombedi adanse se obia ne trust ni we ne ye ne ya bia no ne bemasam ene oba ne ba na odi adwuma no enkoye ne basam enkoye enti odi ba se de we eti bia no fabra na hwehwe mu na hwehwe men ensore prekopen kotro adura abra on hye de enhu ni e haw okay to de ba na hwehwe mu na enhu wi na e ka so problem ni say a de na fe de mo bia o say de ma obia no na ye de amount me pa cho 21st clinic Accra Hasenum no ye kira kwan what tantra here runabout ewo ena unsa bekan yen sanso ena tema community 1 ye wo eye Roman Kalikasafo no na chi wo pe Roman asori na chi Kaswa New Market Obom Road unsa bekan ECG fo abie new office bi wo ye ne no ena edin hwe ne mu Kumase ehwa overseas ye ne Sompa FM ena wo dan kro na mu sanso na sunyane ye ne regional hospital first gate no babia ATM ofidie ni se no ena ye ne no edi enhwe ne mu tachi my fo be ko sunyane kwan so Canadian Bank dandada no Canadian Bank dan no pacho hwa ena yebuto ye bagen kwan FM sanso na nkranza ye ben children's park ye GN Bank dandada ni mu na ye watakwa ye ne Roma store so no ena di nhwe ni mu takra de efie kuma number 9 taxi station wo breku bi ye wo ye ben Chris FM breku ma mango ase go so abotan so ye ben Success FM obo ase council quarters me pacho frame ya de ebetu dwai 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and a 0249 311 311 0249 311 311 0540 311 311 and a 0249 311 311 Madaroma mo frɛ wa ha se doc begina ni o mo nkasa ma me wa daroma na aha no mo njai frɛ ne mo frɛ 0540 no so 311 311 medid wo hene ire ma me akua yeboa esiama bronya
ubetimi afrɛ ma brewati anya hwe doc befa na no mo nkasa men ne hia na yempa yare sanfa ma wo mo be mo ye no wa na ti hase no ma me na be ma Sarfo kantanka ase Dr. Sisto so yeda no as systematic price ene dom ni nyina so yeda won ma se court 21st clinic na kwagya yare sase be ya bibia be koye e wo mpom de ho nsem de ama wo ye sori adwa so amadwumedi ahodo ye wo Sompa mfidi ahodo no so nyina no ye timi de atoa so na no wotwe boa. This is just a letter saying in the sight of the Lord, a Victory Charismatic Chapel, and Reverend Dr. Bibia Prophet or ye Bibia Franco say one in a pamphlet, Pastor Imane Mata Munina, so for Eric, Yacho Munina de Beba Wakwem, Yakra Munina ma, Yan sorry, Jasona Yanamoase. One te unipeduasi.